Nikimako kihana maithori maria matungite ikari itura ria Gathata gicigo kia ubunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga thutha wa Paul Murage muthuri maraturanitie nake itura-ini kuraga mutumia wake hamwe na ciana cia winya uria munini ari wa mwaka umwe na uria mukuru na miaka 13 gukirikana ngucanio yo iraumanire na irio cia hwaini kumania na bau riu kitendo kiu uria andu acu moragirwo ni moragirwo kiunyama tondu ona mwana kiocu ni the no atumirire ria kuraga andu aya no andu aya ni mathukangie tondu ni matinangie ciongo muno kuthukangua ciongo. Ni sister yangu tulikuwa na yeye Sandy. Sandy alikuwa ananiambia walikuwa anakosana na hii bwana yake, akaniambia alikuwa analeta nguo kidogo tu kwetu. Thutha wa Murage gutabania giko kiu aracokiria roya maguru nginyagia ceceni ya borithi ya Kianyaga na arauburira maabitha borithi giko kiria atabanitie. Aranjira mbica ino ndatumirwo ni OCS na mwanake waku athire borithi abura riboti ni oraga mutumia na family yake yonde. Ugu ni guturumire bau turagiuka guku wake toka riu turathi rugito mundu mwara atonya arauga negu ogu endimeni arete thigari. Walikuwa na majeraha kwa kichwa na kuna mtoto mmoja wa mvulana aliweza kumchoma kwa kidole cha gumba cha mguu. No kuringana na aikari irari family yendanite na matiri maigua uru wa Murage amwarari muthuri muhoreri utari uru na mundu. Wiki ethirite matindite magituika wana gukurwo ngomeri mitugo ya Murage to ni kazini yakwa ura ndimoe ona ngiuka guku kwa cucu Murage ndire ndigwa uru wake nie na turakoretwe turona ke wega batena kira batema maundu mingi. No njire thirikari igerie kugia na wigiririki na yethe kiboto gia family yo tondu ucu ni muci wathira family ciana nyina bamwe. Riu undu ucio no njire thirikari igerie kuruthiriria ukiboto kia andu acu kionekane. Meri ya tano acio itwaritwo moshari ya thibitari wa Kiruguya oririo thuthuria makiria wabikitwo. Ripoti ya Inooro TV Jezagwo Jenga Waboi.